je Međunarodni filmski festival za djecu. Od milja ga znamo zvati Mali ZFF, a cilj mu je zapravo približiti igrani film našoj najmlađoj publici osnovnoškolskog uzrasta, a neke projekcije su namijenjene i baš onim najmanjim koji sva prva filmska iskustva doživljavaju baš kod nas na Kino festivalu. Biti član dječjeg žirija znači da gledamo filmove, razgovaramo o njima zapravo i odlučimo koji je od njih najbolji. Da uđemo u dječji žiri morali smo napisati motivacijsko pismo i kritiku najdražeg filma, a nakon toga smo morali pogledati film i doći na razgovor o njemu. Već sam se upoznao sa ekipom, svi su mi simpatični i mislim da ćemo se dobro slagati. U programu nas očekuje 30 filmova iz cijeloga svijeta, od Japana, Indije, Švedske, Nizozemske, pa čak i 2 filma iz Hrvatske, što nas jako veseli i osobito nas čini sretnima što imamo prilike pokazati baš 2 hrvatska filma. Radi se o Anki Dejana Čimovića i Uzbuni na zelenom vrhu Čen Černić. Bilo mi je super iskustvo koje bi sigurno htio ponoviti, a nadam se da hoću jer ću se najvjerojatnije upisati na akademiju. I bilo mi je stvarno super snimati jer svi smo bili super ekipa i od odraslih i do djece. Moja uloga na Kino festivalu je da sa Ankom tvorim festival. Meni je svaki program u Kino Europa prekrasan program i vrlo rado dođem na bilo koji festival, ali kažem, ovo kad su u pitanju djeca, to je posebno neka vrsta vibracije koja se onda širi ovim starim prekrasnim kinom. Pa ovako, večeras su Gunisi. Film, ne samo moje mladosti, nego i cijele generacije, Dejta i Slot i svi likovi. Tako da se nadam da će se i mojoj djeci između ostalog svidjeti o svojoj ovoj generaciji, a ovi filmovi koji su u konkurenciji, pa pretpostavljam ako su ovdje izabrani da će onda i klincima se svijet. Oni su na kraju krajeva ciljana publika. Pa najljepše je snimati dječje filmove zato što je dječja publika potpuno iskrena i odmah dobijete u glavu i ono najljepše i najlošije. Tako da imate stalni kontakt s publikom i stalno imate vrlo jasnu reakciju o tome jeste li napravili dobar posao ili ne. Pa fora mi je. Pa lijepo mi je. Volim gledat filmove. Pa za sad baš ne, pogledao sam ih jako puno, ali ne mogu se odlučiti. Sva djeco i svi koji se tako osjećate i svi odrasli i oni koji se tako osjećate, dođite na Kino uživat s nama.